Ubantwana kuningi kubi phela kubi konke. Kubi lokho abantwana. Nawe ufuna kodala umfana lo mumbi lapha. Nawe uyabona ukuthi unjani nje uyabo. Nibabi nonke. So nabe ukuthi umubi nawe ufuna uthole intombazana le right. Hayi lento yakho leya. Yimbi lento leya. Kuthi sotsazike shami ngingimubi. Phela akuthi mosi ke. Ngingimubi. Mina sengena ngoba phela ngithembi lo inkinga Mina la. ngikhona ukuthi umuhle ngoba awukho muhle. Awukho muhle. Intombazana la kwathi kukhetha. Awathi kukhethe madvodza. Okay anginankinga nalo mhlambe vele mina ngithandzile. Njani nje bese sojela nalabanye abantu. Ngathi mfana Nkosi yami mina ngicela nje ukuthi nanita la nilungise tinvo teni nalamadvodza akhe phela ni plan nibonisane ukuthi nyalo kuyamine next week kuya wena ningedi nonke nani nginyanyisa mina ngibakela umsindo ningifundisela abantwana nginebatukula nithi bafundzeni abatukula nto lokho nibaka intombatana lapha kungena intombatana every day namhla kuta wena kusasa kuta lo wonzile kuta naba bedlamini yamkweleka lana ngathi mali stokfela mina bese ngisathi ukuthi ngente njani Mina vele ngisathi mina. hayi lungisa ntindo mfana Ngiphatha stress nje. lungisa ntindo wena mara wena uright wena sewufela lokunga uthi usebenzileni kepha sini le kwento ungasebenzi Kumatima. yini le matima Mina ke manje ukuthi sinamso sesifaka mina kwenza okay very fine. ngicocele ngawo ngifuna ngwati phela mina ngifuna ngwati kubantu abangenako la phela umfana ubukwe ngimi lo yabo akade nasekhaya kayi wahlula isikole Yebo but lokho kusho ukuthi impilo yami usivomo yabo usivomo ofeyila ne nabantu abakhe bafeyila bafana nabala wala lo yamathi isithole kunalomnye bayathi kusithola lenyekhaya sengibazonde kabi bazonde kabi hayi phela ngiyabuta mina phela nabe ukuthi uyafeyila esikoleni feliswa yini bodoja bongasanzi isikole but lokho kusho ukuthi ngisivomo uhlakaniphile ne hayi mina vele ngisathi ke ngiyaqala wangitshela ngenzaba dathembi ngiyalophindze sosiphindze mina ngisivomo phela ungabi sidromu wena why isdromu phela ungabi sidromu wena kufuna ube right phela uthi wena esikoleni bofeyila angithi shuthi nje unofana nebakasithole wena phela sithole bantwana bakhe kuyanyiwa lapha kakho right bafeyila phela shuthi nje lenzaweni nje sinebhadi abantu abafele bebafeyila esikoleni chubeka wahlula isikole wasewenda njani-ke wadicide akuhlala baningi abantu abafanzile ehlobo nebantwana mina la inala abantwana ngibatekisi bakuphi bahlula tikolo but okay-ke nabo ba-useless but nje hawu baphila but-ke angikahlali mina ngithi uyabo leli cingo lethu uthengelwa ngimthemba ukuthi ngani ngalokho khona la ngibamba khona nami njengemjeda ngiyazama olithenga nguwe leli cingo le ya lami nyalo belilakhe but nyalo selami nyalo mthetho umlayile because vele because wena uthenga licingo yena ufonela uyakufonela nje wena na ulifonela likhanza libhizi busy manje usihlala ukhuluma namakwakhe noma baba wakhe noma baba akanamanga abatali wababalekela kadzeni phela mina ngiyamadla mfana loyo wabaleka ekhaya ekakule abaleka kadzeni ethi utofuna abafana la khanza lokho empilo kungahambi kahle wabona ngcono ukuthi aye emafemini batali bakhe abamati kufunakele akhumbule ke abamati uyokuyonga nje ukuthi wafuna ukubona ukuthi uthi makhe wakabani akuba akasadala isibongo sami wakhe kuze wabeleka sekuncane le usokhuluma nabani ke laqona ngimshayela mina phela wambuta wena uvula lapho ubuke uyaye batali bakhaba lo mfana akafune kondla abantu bakhe ufuna kondlelo abantu bakhe badlisa isuphu every day ngiyazi nabantwana ngiyicala nje banifana nekwena awu nabantwana kusho bafihlile phela batshela ukuthi ahambe bayodlala lapha ngoba uyeda wena unekubacelela kulo munye intombatana labamitha naye ngale phela kuyamithwa la sikathandini sama ubone nje wona kubhizi emapampasi lapha buka lapha edustbinini lapha gcwele emapampasi ngibo bangigcolisela la wena nje ngingcolile nje lapha
awakhanzi kunuka nje lapha phela but mina ngikanaki mina ngithi ngibe ngitibe awunaki ukuva ngemakhala yena vakudzinga ukuthi uzokubona liphunga liqhamuka la but ngisho awuliboni vele bekudzinga ukuthi uzokunake ngiyezwa ukuthi babi nalabantu babakhe phela ngikukhalela wena ukuthi utawuba yini asesithi nje uyamisisa lapha hayi ukuphi wena phela thina sifuna ukuthi sigibele ikhumbi sofuna sidlalisele abantu abakhwela ababi umfana umbe adlaliseki mina nje ngikudzabula ngempama mina lena man shothi kahle mina nge-stepfather mina kahle angathi mara mebhungiso mara nje hayi utawenda iplan utawenda iplan mfana mi mina ngikhona kuba stepfather ngiyakutshela wena indvombatana yakho makoti afuna ukukhuluma naye ngiyabonga master ngihamba ungahambi phela makoti buya lapha buya la mfana emfanami yebo baba sengiyamu-understandisa phela ngivile kunebuhingila babuhuhu niyala niyawebhana nibangani Hey. Why ungibuka kanjena phela mina? Ngibuta kodwa mastand yathi manje uyangibuta. Yini? Ngimoshele phela ungimoshele nyalo sengitakuthini. Phela mina bengingadi mina bengicabanga ukuthi ngusikhongwane loya. Phela mfanami lalela. Umkhwenyana uyabikwa wena ngabe ushita ukuthi emake loya sohambile. Soshonile angisushonile. Ushonile. Mina ngicela ukuthi ushonile wambona ukuthi uhamba kanjani umvu wakho le. Akakafi lo mfana le. Lona ufika naye namhlanje. Man. Nesi. Cela sibuyele emuva. Uyaphila lo mfana wakho lo yalo lebekafa lo wonzini. Ngomshiya phela mina. Mina wathi nakahamba la ngisho ukuthi sekufeni vele. Mhlawumbe ufika smart. Wena vele labafana lo babona bese awusabakhulumisi vele. Awusafuna ukuhlola nempilo. Ude la sesikuhlanganisa vele. Sisawukhulumana. Kepha lo ngikhulumana nawe usangishiyile. Manje mina nyalo wena liphutha lami ukuthi wena ngabe ushito wena kuyimi njengama kwakho phela mina ngefama khona ngakutshela nakucala ukuthi buya ubike usho ukuthi emake senginayo lomnye sengithole lenye invoter babe banifana ngiyaqala nalokufika nje yenze sithi mina ngamboni kahle mina amaviki nje amabili satana awu uthi nesikhathi lesithe vele uthi musina 8 tinyanga ke eyithe inyanga singabonani siyacala nje kubonana ngithi uthi kumuka ifoni ngamtshela ngithe wena ayonika lo mfana mle foni yakhe hawu hayi miyekele la kimi ngimtshele off yami ngamfana lo ngathi mina ke akudlalela ke la lo mfana lo ugadwe ngimi lo ngeke bakuthinze ngimtshelile bekathi ufuna ukutrapa phela ngathi mina ngakuyanyiwa ngikhona alami ngeke ngivume ngamtshela straight ngathi angeke kwendeke lemvo le uthi ngeke futhi angakhotha la uthi ke wena akakuthanzi uyavela angikuthanzi usho njalo uthi uhambe ngakhona ngikhalela ini ungakhali dayitfola lenye invote uthi unema-blesser wena mina ngathi ukuthi wena mina ngizange sengibone ama-blesser ukuthi anema-blesser wena unama-blesser wena uthatha yena lo angathi phela sho ukuthi uvenga ubumtshela kona phansi ngitakuthini hayi phela mina ngatela kuphi ukuthi unema-blesser wena yini kude mina uhambe yena sekuphuma inzeba yema-blesser lengingayadi phela mina selengizama ukukhuluma naye ukuthi akabuyise umoya phansi akahambe ayongena lapha nikhulume nihlale phansi anyway sakahambe alright mfana kufuna silungise indzaba yemhlangano lapha oh yebo because namhlanje nihlangene nonke kushoda lo mngani wakho loya mara vele loya lo unetinkinga naye lo usemakhayeni solo nisese-right vele right isikhatshatshaniswa yini right akekho vele kodwa ngidamtshela am-update ukuthi umhlangano sibe nawo hayi okay kodwa inkinga mfana ube right-ke uhile hayi